अर खामदों 5 बिगा माइ जिगाबाव अर खामदों सिनाय मोनै दुथां अर सावना होनायनि सन्देह बाक्सा मसलपुरनि भुटानकुटियाव आबादारिनि 5 बिगा माइनि जिगाबा खामना सेवहांगार बौ बाहादुर मगर मुंनि आबादारिनि जिगाबाव अरा नांनो मोनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा जिगाबखौ सावनानै होनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एटु आमार ए मगरदार एटु पाथारत खेर आसिले 5-6 बिगा खेति धान खेति কৰিছিলে তো খেৰ আছিলে এতিয়া আমি অলপ সময় হ'ল আহা কিন্তু জানকাৰী মতে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আহি কিনে খেৰত জুই লগাই দি পলায়ন কৰিছে আমি এতিয়ালৈকে কাই হয় এটো আমি ধৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি জুই নোৱাৰ চেষ্টা কৰিলেও আমি এটো ব্যৰ্থ এটো খেৰত যেহেতু জুই লাগিছে এটো কোনো পানীৰ সুবিধা নাই একো নাই গতিকে এটো 5 বিঘা খেতিৰ এটো খেৰ হয় বহুত আছিল আৰু 4 ট্ৰেক্টৰ মান আছিল খেৰ কৰিছো কিন্তু খেৰত জুই লাগিছে এতিয়া নদীত পানীও নাই চেষ্টা কৰিও আমি ব্যৰ্থ এতিয়া জুই নিৰ্বাপক বাহিনী খবৰ দিয়া নাই মানে আধা জ্বলি হেখে হৈছিল আৰু মোটামুটি এতিয়া আমি কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী হ'ব পাৰে আৰু গাঁৱত ভাল বেয়া মানুহ থাকে আমি এতিয়া নামটো নাজানো কাই হয় চৰকাৰে যেহেতু এতিয়া খেতি কৰা মানুহ কষ্ট কৰিছে তেখেতে বহুত কিবা এটা আৰ্থিক সহায় যদি দিব পাৰে তেখেতক তেতিয়া ভাল হ'ব नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन